حدثنا محمد ابن عبد الله ابن بزيع أن قال حدثنا بشر ابن المفضل أن قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي كراء لقبلت ولو دعيت عليه لأجبته. Hazreti Muhammad ibn Abdullah ibn Bazi aytat, "Manga Bishr ibn al-Mufaddal aytdi" deydi. Al Said'den, Said Qatadadan, al Hazreti Anas ibn Malik'ten aytat. Payg'ambar alayhisalom aytdi deydi, "Egerda manga belek qılınsa qo'ydun shiyrag'i, o'shani qabul qilatilim" deydi. Qo'ljilik deb aytadi. Keyin qo'ljilik cho'ngala bo'lib qoladi, biroq bu yerda qo'ydun shiyrag'i. Bir shiyraq belek qılınsa, o'shol shiyraqni qabul qilatilim. Egerda bir shiyraqni bishirib chaqirsa, o'shoga javob berib baratelim deydi. Endi tamoq bar, birinchi pervitara tureti barmi, salatdan 3-4 turi barmi, mukassirat deb qo'janadi semishkeler barmi, yo'qmi deb so'rab o'tirib aytdim. Bir shiyraq bishirib chaqirgan bo'lsa, o'shoga baraveratilim deydi. Degele Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam so'z so'ylab atganda, so'zni qo'zdoy uchun yasalma qilib so'zni bunda qo'zdab aytganda jamon ko'rgan, ana qo'noq chaqirganda qiynalib, bunday bir qiynalib to'sqon qo'noqda da jamon ko'rgan. Bizde mına oşunda konuq kele turgan bolsa ağamni jarım ay dayardanish degan bar da. Dayardan otur birinchi algan nersen, keyinki akırkı dayardanıp бүткөн eskirtpay qalat kedi. Çimmi? Şunchalik mashaqqat bilen. Beken aka degan bir taqsirimiz bar, da'vatchi, bilesinglarmi? Ko'p qo'noqqa boramiz, shu Beken akaning uyuna barsak, doimo dasturxon to'lib jele turgan narsa gana qo'yiladi-da. Ketib atganda dasturxon to'ltirib, bir taptaza qilib barin jevanan ketgan bo'lasin. Bunda ko'rsatmaga yarmarka qo'yilib turgan narsa bu dasturxonda bo'lmaydi. Men aytam, chiniga musulmonchilik sifatini shunday. Endi qayoqqa qo'yildi? Qayra qo'yosin, qayra gebirinde sen 100 yil dasturxon qo'ygan bo'lasin, misol uchun. Aniq qo'yiladi, bari jilet, ana dasturxon shomenen ketadi. Payg'ambar dasturxoni mana shunday bo'lgan umatni bir to'g'an. Jo'no'koy kichik peydlik mana shundaycha. Ikkinchidan adam az narsaga chaqira turgan bo'lsa, demak, ko'p odam chaqirgan mumkinchiligi bo'ladi degan so'z. Adam az narsaga chaqira turgan bo'lsa, demak, ko'p odamning chaqirgan mumkinchiligi bo'ladi degan so'z. Qanchalik odamlar bir-birine ziyorat bo'lib chiqisha turgan bo'lsa, shunchalik dengildi mahavat, yaxshilik, ulpatchilik paydo bo'ladi. Odamlarda dushmandashuv yo'q bo'ladi. Bir joli afishda yashaymiz. Yashasa qo'shni aytadi, "Shu men go'yga tiyib, turib, ani jetiga chiqib qolibdir. Nega qiydirilayapman" deydi. Men aytdim-da, "Doim qiyib beram" desem, "Bu yaga o'ylanishim kerak bunday." Desem, ne desem, görse al janağı nikah qilganda kele turgan qo'noqlardan chig'imidan qo'rqib nikah qilmay yuribdir da. Xudoning qudrati. Hozir ham tushunib qolishdi, biroq pul degan bir 10-15 yil murda o'qiyada. Bu o'zim kuniga qo'noq uyunda. Men uxtasam ele radio qilib, hech kim radioga ko'rs uyindagilar, do'stlari irda aytgan. Artistlar ekan, televizor yurgan kishilar ekan, men tanib olibman ekan. O'shalar bir go'yo'si ekan. Men aytdim, ana qo'noqlaring kelganda men chiqib, shunday nikah qilib bersam bo'ladi dedi. Ertasi qilib berdim, shunda 7 yildan beri nikah qilib yuribdir-da. O'shundan qo'rqib. O'shundan odamlarda nufrat paydo, mahavat yo'q bo'lib qoladi. Az narsaga da odamlar qo'noq chiqirganda yuranish kerak, jana barganda yuranish kerak. Nega sen ko'p narsa umid qilmay barsan, az narsaga rozi bo'lasan. Biroq elesatib olib, az narsa ko'rib qolsan, xijonat bo'lib qolasan-dagi, qayra qapa bo'lib qolar. Anda niyating unda bargana. Aqchalgan bo'lib deb aytamiz-da medresada. Anan ayılga vardım, ikinchi kursda o'qiyotamiz. Anan birinchi kuni aqcha berdi. 20 so'mdan beretken, ham qiziqli odamdagi ishtigadiligi kelmedi, biroq shunda beretken, da xatni o'qidinglar deb. Anan men alg'im kelmedi, men biroq berishdi, jamon ko'rib oldim. Ertasi 3-chi kun anan kelayotganda, unda bana jetib anan keyin aqchasi tugunib qarib chunton chiqib olsa, menga berib o'xshaydi umid qilib qolib. 3 kunni ko'nib qoladi kesin daga shu narsaga. O'sha odam doimo dayardash kerak ekan-da bu narsagachi. Dayardash kerak ekan. Yo'qda doimo. Nega doimo niyat qilganda ele o'shunday aram narsa, makruh narsaga ko'nib ketmay shun doimo odam harakatda bo'lib turish kerak turib turgan. حدثنا محمد ابن بشار أن قال حدثنا عبد الرحمن أن قال حدثنا سفيان عن محمد ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون. Hazreti Jabir ibn Abdullah aytadi, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qachir minib kelgan yeri yo'q deydi. Menga kelganda jana bir zavun degani at. Biroq Arab emas atı. Arabskiy atlar qimmat bilesinglar-da. Anan Arab emas, Türklarning ati var.
Arap emes, attagı mingen jok, kaçırdağı mingen jok, jö basıp geldi deydi. Peygamberimiz aleyhisselam Hazreti Abu Bakır menen Hazreti Jabirdi ziyaret kılıp gelgende ekö jö basıp geldi deydi. Peygamber jö da basat ele. Şu Kökjerdagi uydan buyaka çeyin bizge 1,5 kilometr. Emi jö geliş tozok kıyamat uşaka çeyin. Görün bip bip damla şu alın bip. Anan taksimen ketip atan, taksi uyat, astagfirullah, men kantip ketem deydi. Anan bir gün bir otun tartıp ketip atjan, arkasında telejik otun bar, oşoga meni salıp aldı. Bolboyt, eldim bar karap kaldı. Taksir bolboyt. Jetele apken oturguzup koydu meni. Astagfirullah, çapan em bar başkalar, onu maşinesi ma zor oturam men, kayakmay bolup kattım tipti. Apkelan buyaka çürülen kayrak, men taksir dedi. Men atayin bu arıktayın dep atan, Peygamber non jaman görөt. Oşoga men munda kichine bir özüme keleyin dep atan men. Niye manga sen mümkünçülük ber, jaşaganga bolboy bir yerde özü. Şunday. Zaten ben de giyinip alsınız gereken de bayağı. Marokkanı kınday kılıp mı? Giyinip alsa bak. Tağını bağınday kılıp da. Bu anaday olup bilmesin de. Oşonday kılıp okşap kaldım içi. Biroq mağa okşagan hiç kim yok eken başka. Daröle tağını oladı da. Damla da öyle görüp kırattın öyle. Kayakka varsan bilip olatçı. Oşentip Peygamber aleyhisselam jö basıp şentip gelişettiler deydi. Emne üçün Peygamber sahabalara ziyaretke barganda öte kichipeli bolgon üçün jö dagı basat ele. Tağırak aytkanda daima onunğa menen жүргөн Peygamberimizin daimi adat emes ele. Balki muşu gündörgө de zarıl masele. Eң ele kıyın, biz eң maşine köp bizde bardık ele maşine menen 100 metrege maşine 200 metrege maşine menen maşine jok жүрбөй kaldık bardığыбызda. Basıp жүргөн den soğluğa paydalуу, şaардын awasına paydalуу, жолдогу тыгын эмеске paydalуу, köp nersege paydalуу. Oşonu biz basуу madaniyet kalıp kaldı da. İlgeri basıp koyçu. Nigeriyada bir tuğanыбыз бар, biz menen çok okuşu iştey sabak beret Arap dilden. Askarda okup ketken talastık jigit. Aytat, ayerde 5 kilometr, 10 kilometrdi, çöneli basıp koydu adamlar deydi. Adamlar da bir semiz görбөйсүн, 1 gram eti yok, aşık adam görбөйсүн deydi. Bizdikin görsen maşallah betiňe ele görünüp turat. Kaymaktar uşunda kadimgidey bolup. Oşoň üçin jö baskan madaniyat Peygamberimizde bar ele, kiçipeydi, jana sünnetde hurmatly bir tuğanım. Biroq kede Peygamber aleyhisselam özü dagı emne una menip жүргөн uçurlary dagı hurmatly bir tuğanlarım bar. Haddasana Abdullah, em janagı kaçıran janagı Türk atı degen sözü arzan unaanda kimgen jok ele. Bolboso oşon nimet boçu deydi. Sözde kımbat una minbeyt ele deydi. Arzan una, kede arzan una dagı jok, jö dagı jüröt boçu deydi. Oşoň üçin jö жүргөн ýüreniş gerek. Ötkende bürö gelet, aytat, men sizge narazılık bildireyin. Ne olup ketdi? Siz özünüz bazarga barat ekesiz. Allah, baram. Bir günü var, baldarına giyim alıp berip atsız deydi. Ova desem, uşu tuğra emes taksir dedi. Şu adamlar jaman aytıp kalıştı. Alam bütün bazardın bar aytdı, astagfirullah, mınday kılgan bolboyt dep aytdı. Nege bolboyt? Sen bazarga bargan molda kişi alımlarga bolboyt. Men ayttım, birinciden alım emes, men ikinciden dedim, Peygamber özü bazarga bargan. Şu Peygamber bazarga bargan üstünde kılıp bargan adamlar, Peygamber bazarga barabı dep jaman da görüşkön. Jaşo şonu menen jaşo, men baldarıma giyim alıp berösem, eşpelek giyip beröp bargan, giyim alıp beröp. Misal üçün. Ölçü alıp berip sodalaş alıp berip bastan oşonu biröler aytatken, jok bul tasbitart oturuş gerek eken dep. Bizde pop kılalı ora gebir, poptor da şonda. Jaşo söylek başka, bizdik jaşoğuz bir de arlaşkan bar durmatı bir tuğanım. Oşo menen musulmançılık. Kebirler var go. Namaz okuy turgan bolsa bir jakka iştebeş gerek, başka kılbaş gerek, meşitte oturup alış, meşitten çıkbaş gerek. Din oşunday degenler, bular dindi tuğra emes düşüngen adamlar. Al bizim dinimizden emes. Oşol musulman adam daraktan tazalap işleştirle mümkün, öte or jumuş işleşi mümkün misal üçün, kanal işleşi mümkün. Biroq namaz öz wagtynda okuy berer. Sizlerge bolboyt da degen jok. Bizge haram nerse bolboyt. Arak satkan jer iştegenge bolboyt, tarazdan aldaganga bolboyt. Biroq eң iplas degen kir jumuş, biroq akçası adal işten bardygy bizge bola ber turmatdy bir tuğanım. Hazreti حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن أن قال حدثنا أبو نعيم أن قال أنبأنا يحيى ابن أبي الحيثم العطار أن قال سمعت يوسف ابن عبد الله ابن السلام قال سماني رسول الله يوسف وقعدني في حجره ومسح على رأسه. Hazreti Yusuf ibn Abdullah ibn Salam degen adam bu jaş sahabi. Aytat Peygamberimiz aleyhisselam meni Yusuf da atadı deydi. At koyuptu Peygamber aleyhisselam bir balaga Yusuf dep. Aq'adani fi hacrihi fi hacrihi. Anan astına alıp oturdu deydi. Peygamber bana astına alıp oturdu deydi. Anan menin başımdan sıladı deydi.
Сылаган олтургузганы кийин болсо керек, ат койгондо өзү эстей албайт, айтып беришти. Анткени ат койгонун пайгамбар ат койгонун айтып жүрүштү, а кийинчерээк пайгамбар астына алып отурганды дагы билет экен, башынан сылаганды дагы билет экен. Ошон үчүн жаш балдарды эркелеткен башка калган пайгамбарыбыздын кичипейилдүүлүгү, урматтуу бир тууганым. Анан башын сылаган береке. Башка бир риваятта вада'a ли бил баракат. Ошон үчүн жаш балдар астыңа келип калса курөт көрбөстөн башын сылап дуа кыл. Сага жөн алып кирбейт, аны учурашсын, дуасын кылсын, берекесин кылсын деген пайгамбардын бир дуасы жаттап ал. А'удука бикалиматиллахи тааммати мин кулли шайтан ва хамма ва мин кулли айнин ламма. Ошону жаттап ал да бардына эмне береке кылып дуа кылып бер өзүңнүн балдарыңа, башкалардын бардыгына. Ошондой эле пайгамбар алейхиссалам ат коет эле адамдардын балдарына. Адам айтып жүрөт, ушунда ат коюп берген башка деп. Кече бир түрк таксир менен сүйлөшүп калдык. Балаң аты ким десем, балам аты дейт. Эме дейт? Атка деди. Аткасы эмне эмес? Өзү атка деген сөз экен. Таквараак деген, эң таква деген сөз экен да. Бир молдо коюп берди. Мен айттым, бу ат оюңа келбейт эле, кантип койдуң деп айтсам, паланча чоң алымдан суратып койдургам дедим. Адгасы эмне? Атка экен көрсө. Таквадан, эң таква деген сөз экен да. Мен айттым, жакшы экен, мен де кийин биринчи атка коюп берем дедим, атка деп.